Assalamu Qadam studiyasi Miras programmasının 6-cı көрерменleri. Mana bizningki Miras programmasida biz her qaçan deyimiz, her qaçan esinlağı salımız bizning burun-burundan ata bobolarımızdan miras qalgan. Bizge şu bobolarımız desem xatolaşmayman, Yusuf Xasxajib, Mahmud Qashqari, Isil Durdana atalarımız, bobolarımızdan bizge urf-odat, rasm qaydini bizge majan chizgandek bizge miras qoldirib ketgan rasm qaydalarimizni mana bizningki Qozog'iston Uyg'urlari, bizning Qozog'istonda zich joylashgan Uyg'ur mallarida bizning tunji prezidentimizning kelajakka nishon, ma'naviy yengilnish, hammani yenglash, ruhiy tarbiya bizga etib programmasi bo'yicha biz Qozog'iston Uyg'urlari bir mushu Qozog'istonda o'zimizning rasm qayda urf-odatlari bilan yashab kelyapmiz. Allohga, Xudoga ming qatli shukr. Yana mana bugun Miras programmasida bizningki bosma Qozog'istonda yana qaytalayman, nihoyatda bizningki mushu Qozog'iston Cumhuriyetininki konstitutsiyasi bilan yashayotgan bizning Qozog'iston Uyg'urlari, shoirlarimiz, olimlarimiz, Alamat Isil bizning muarrif ishlayotgan muallimlarimiz bizningki mushu millatimiz to'g'risida bizning maktablarimizda, bizning Qozog'istonda o'qiyotgan yosh student bolalarimizni shunchalik tarbiya desem xatolaşmayman, mushularga bütün özünün medeniyetini, bilimini, aşu özümüzün urf-odat, rasm qaydı bilen terbiyelashga, can dili bilen öz həssini qoşub atqan akıllarımız, hədlərimizge ming bir rahmet deyimiz. Yani mushu işte, mana biz her qaçan deyimiz Qozog'istonda biz Uyg'urlar shunchalik baxtli yaşaymiz. Mana mush Qozog'istonning rivojlanishiga o'z hissini qo'shib, shunchalik mush Qozog'istonda bizning millatimiz, maktablarimiz, mushu urf-odat, rasm qayda bütün ma'rif ishlarimiz bo'lsin, o'z hissini qo'shib, u dunyoga ketgan aqla hadlarning yatqari yumshoqib ro'yi jannati bo'lsin deymiz. Biz ularning ishini hech qachon unutmaymiz. Her bir yazgan işi, her bir qilgan Qozog'istonning rivojlanishiga Uyg'urlarga hassi qo'shib, Uyg'urlarning nomini dunyoga chiqargan insonlarimizni biz har qachon dilimizda saqlaymiz. Shuning o'xshash biz mushu Qadam TV studiyasi Miras programmasida bizningki mushu kelajakka nishon, ma'naviy yo'nalish programmasi doirasida ishlab kelayotgan bizning Alamat 8 qirliq, bir sirliq desem xatolaşmayman, bizningki Alamat Dünya Art Galereyasininki prezidenti, yana o'zi madaniyat-shunoslik fanlarining nomzodi, Xalqaro fen klubi Uyg'ur qalamdoshlar markazining ijroiy mudiri, o'zi yozuvchi ham satirik Hakimjon Guliyev bizde mehmonda. Xush kelibsiz Hakimjon. Mana siz qancha mushu Qozog'istonda yashamayli, siz o'zingiz mushu yerda bilim elib, o'zingiz shunchalik Bayseyit mallisida Uyg'urcha maktabni bitirib, shunchalik ishlarning beshida tug'uningizga 50 yildan oshdi desam xatolaşmayman. Siz bir yil mana endi yoshni dema deydi, lekin men mag'rurlanib deyman. Siz mushu bir yil 70 yoshlik bag'ringizni ko'rib o'tirsiz. Qanchalik oilangiz bilan Xudoyim bolalaringizning baxtiga uzoq umr tilaymiz. Sizga endi baxt tilaymiz deymiz, lekin baxtni siz biz Uyg'urlarga, Qozog'iston Uyg'urlarga shunchalik beryapsiz,
berip kevatsız. Muşkemgeçe kolunuz kalemden üzülmedi. Özünüz Xuda mın kaç şükürü. Hiç kim sizge 70 yaş demeydi. No bu kıvatkan işleriniz ne? Men degen adam kılalmaydı. Siz şunçilik satirik, şunçilik dramalarını yazıp beka demeydi. 8 karılak bir sarılak. Ol bosuma kolunuzdan kemeydiğen iş yok. Mana şu Dünya Art galereyisi de prezident opşilap kevatsız. Şu bizning bütün ressamlarımızın, şu may boyak nimdeymiz ilgilerini, yani kol hünervençilik işlevatkan kol hünerven sanat işlevatkan kız ballarımızını siz dünyada unutup kevatsız. Endi şu Dünya Art'ta qançilik yıl işlep kevatsız, şu yerde her bir yaş evlatınki, yani yaş ressam hanım kızlarımızını dünyada unutup, her körgezmesini içip, şulanınki tasviri sanat degen o bir baha dünya. Yazgıcı özünün dilini şiir bilen kösetse, bizim ressamlarımız tarihi vatanimizni kömegelle şu resimden görüp şunçilik bakır evatkan insanlarımız var. Şunun için siz hoş gelipsiz yani bir kıtımdayımız. Kini şu Dünya Art'ta bizden hudojniklar doğruluk, işlerimiz doğruluk, ressamlarımız doğruluk sizge şikayız. Gahbesiniz. Rahmet. Benim onu 70 yıllık tavalludum bilen tebrikiniz rahmet. Hakikaten bu 70 yaş o asan yaş emas. Adamның ömrüde bir mındaq davr keldi ki. Adam pişip yetilip öz savol koydu ki, böküne koyup özü savol berdi de sen bu ömürde neme kıldın? Neme iş kıldın? Qandaq işlarni qıvatsa degan bir savol tug'ildi ekanda, o tabiiy narsa. Mana axirgi yillarda shu pensiya chiqqandan keyin ashtaq bir savollar paydo bo'ldi. Shuning uchun men shu Uyg'ur xalqimizga, Qozog'istonda yashayotgan madaniyatimizga bir ulush qo'shay deb o'zim endi ot chepib yurma, shundan harakat qilyapman. Endi qanchalik iz qilyotdi, qanchalik ish qilyapman, buni xalq baholaydigan ish albatta. Mana siz hozir meni osmonga chiqaryapsınız. Demak, men durus yo'lda ekanman deb o'ylayapman. Bu umr beka yaşamaptım deb o'zim hozir qayil bo'lyapman. Endi buni bizning Dünya Art galereyasiga kelsak, bu galereyaning qurilganiga 10 yilga yaqin bo'lib qoldi. Biz galereyamizning maydoni, plashatkamizdaymiz. İşleydigan o'rnimiz Cumhuriyetlik Uyg'ur teatri. Şular öz faizini bizga berdi. Mana şu ressamlar, şu galereyda, şu foyeda emgaklarını ko'rsatdilar, жаңа ishlarni deb berdi. Shuning uchun men shu Uyg'ur teatrining mudirlariga, administratsiyasiga minnatdorman. Endi o'zinglar bilsizlar, hozir teatrimiz rekonstruksiya ustida remont ishlari yuribdi. Shuning uchun biz galereya ishini biroz to'xtatib qo'ydik. Ya'ni teatrdagi ishimizni to'xtatib qo'ydik. Biroq teatrdan sirt boshqa ishlarni davomlashtiryapmiz. Atab o'tsam, mana bu yil shu iyun oyida biz balla kuniga bag'ishlab bizning ataqli rassamimiz, ko'rnakli Qozog'istonda Qozog'iston xizmat ko'rsatgan san'at arbabi Mars Hitaxunovninki cho'ng bir tug'ilgan kunni atab o'tdik. U bizning buni markaziy dargohimizda Qozog'istonning Almatidagi shad bo'lib o'tdi. Uning boshqa jamiyatlik fondlar ham bizga yordam qildi. Biz yolg'iz emas,
Şularning kuchi bilan shunday yaxshi bir ballarga bayram o'tkazdik. Ham Mars akimizni eslab o'tdik. Iyun oyida bo'lgan ish. Shundan keyin mana yaqinda 10 noyabr kuni Emgekçi Kazak nahiyasi qarashliq Baysitiyasida Qapak Çemiş Bezügiçler festivali bo'lib o'tdi. Siz o'zingiz mi qatnashdingiz? Mana muşunga to'xtalsak deyman, men nihoyatda dunyo art to'g'riliq yaxshi gap qildingiz. Iyadimi shundaq Uyg'ur xonim qizlarining ishlarini ko'rsatdingiz. Qanchalik rassom qizlarimiz o'zlarining ishlari bilan bunu ko'rgazmani ko'rganlar shunchalik o'zlarining minnatdorligini yezib chiqdi sizlarga. Şu an işedime yakında Güzel Mamedinova Anıldık Çetiyaga berip özününki işleri bilen Türkiye'ye bağlanma. Nemi degen biz körüp hoşal olduk. Endi hazır gepiniz boyunca mana bunu kitabınız mı çıkıptı sizinki? Alamet Esil kitap. Mana bu kitapni içip kösek mana bu yerde qanchalik emgek mana tasviriy san'at. Nemi degen yazgan işler. Mana muş kitabınız to'g'riliq kichkina o'zingiz to'xtalib aytibsiz. Undan keyin biz Baysitga o'tamiz. Ma'qul, bu endi bu bir ilmiy emgek, buni monografiya deb ataymiz ilm tilda. Albatta bu mening bu emgegim shu galereyaga ishlagan davrdagi vaqtga to'g'ri keldi. Shu galereyada biz ko'p haqiqatdan shu Uyg'ur rassomlarining yosh bo'lsin, cho'ng bo'lsin, barligining emgaklarini shu 7-8 yil ichida ko'rsatib chiqdik. Cho'ng ko'rgazmalarni o'tkazdik, kichik ko'rgazmalarni o'tkazdik, bolalarning ham ko'rgazmalarini, konkurslarini o'tkazdik. Galereyada albatta menimcha shu 7-8 yilning ichida bir unumli emgak qildik deb o'ylaymiz. Bu emgak bo'lsa, bu birinchi monografiya bizning shu O'rta Oziyada yashayotgan Qozog'istonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda 3 davlatda yashayotgan Uyg'ur rassomlarining ijodi to'g'risidagi ilmiy emgak. Endi bu rassomlarimiz boshqa respublikalarda yashasimi, masalan Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda bizning hammamizning maqsadi bir. Ya'ni shu Uyg'ur tasvir san'atini olg'a surish, ya'ni zamonaviy tasvir san'at, zo'ps bilan grafik deymiz, mo'y qalam bilan grafikni taraqqiy ettirish. Mana shuning ustida bizning 10dan oshgan rassomlarimiz, 20ga yaqin rassomlarimiz emgak qilyotdi, muvaffaqiyatli emgak qilyotdi. Bu rassomlarimizni faqat bu yerda emas, ham chet elda, boshqa yerlarda ham taniydi. Mana shu rassomlik to'g'risida ki bu ilmiy emgak. Bu yerda undaq bir narsa aytib ketish kerakki, shu vaqtda biz Uyg'ur rassomlari nim bilan farqimiz boshqa rassomlar bilan. Qanday farqimiz bor? Bu hozirgi zamonaviy tasvir san'atda, zamonaviy tasvir san'atda bu Uyg'urning qanday bir hidis bormi, purg'i bormi degan masala to'g'risida men ishlagan. Shuni men aytib beraman. Shu emgigimda. Ya'ni shu Uyg'ur rassomlariningki nimaga asoslanib hozir ijod qilyotdi. Agarda biz cho'nqiroq qarasak, barliq rassomlarimizningki eyotgan bulg'i, ya'ni qayerdan ilhomlanyapti degan bir masala chiqdi. Bu rassomlarimiz hammasi bizning shu cho'nqur bizning madaniyatimizga, tariximizga, muzikaga asoslanib ishlaydi ekanda. Shuning uchun bizning Uyg'ur rassomlarida shundaq bir
bir Uyg'urniki purg'i bor. Yani o'zining milliy alohidligi bor shu asarlarda. Shuning uchun bizning shu rassomlarni Uyg'ur rassomlar deb atashib bo'ldi. Endi rassomlar ko'p, uni birlari masalan hozir zamonaviy usullar bilan ishlaydi. Yani onunda hech qanday masalan milliy alohidlik bo'lmishi mumkin. Hozir zamonaviy faqat. Biroq bizning Uyg'ur rassomlarida ashtaq milliylik borki, men shuni emgigimda dalillab chiqdim deb o'ylayman. Yaxshi. Endi men yana qaytligim keldi. Bizningki dünya yüzü bildiğin Gumilyovning so'zida agar tün Türk tillik millatni bilmen desanglar, Uyg'urdan başlanglar. Bir Uyg'urninki 3 kiti bor. U bo'lsa Uyg'urning bir yezig'i bor, arxitekturasi bor, hem muzikasi bor deganni men hozir davatman, mana burun-burundan ming uydan bizningki qanchalik tarix ashundan ko'rib kelib yasagan shu bizningki rassomlarninki vatanni ekpegandek, tarixiy vatanni ekpegandek suratlarni ko'rib, mana ashunun davoimi men texma rivojlanib, mana bu ishlaringlar Alloh taolo sizlarga bir hamsiga bermaydi ki Alloh taolo. Mana sizlar o'xshash ashundaq bir insonlarga saldi ekanda. Shuning uchun gapingizning davomi men bizningki Uyg'ur xalqimizninki burun-burundan boshlanishdan bilamizki, bizning butun Uyg'urning Qaçqumush shu butun dunyo bo'yicha liqindak loydan yasash Qaçqumishlar, shular tarixiy men hozir degan texma hatto yer qazilmalaridan chiqyapti bizning Qaçqumishlar. Shulardan 3-chi ming'illikqa miras bo'lib kelgan qapoq. Endi bizning Uyg'urlar burun-burundan suv qapig'i, may qapig'i, guruch qapig'i, un qapig'i, shu un, guruch, may hammani qapoq saqlab ketgan. Shuning uchun qapoqda o'zininki ta'mini yo'qotmaydi. Qapoqda u hech qachon ilqini qurtilmaydi. Qapoqda hech qachon ko'kamaydi. Mana shuning uchun bizning avlodlarimiz shunchalik qapoqninki nemini endi shuncha foydasini bilgani uchun mana bir kuni siz shu Baysiyt viloyat bo'yicha birinchi qitim qapoq endi qo'l hunarvan san'ati deymiz. Qo'l hunarvan san'atini viloyat bo'yicha birinchi qitim siz Baysiytda o'tkazdingiz. Mana shu yerda qapoqlarni ko'rganda, hali yo'g'on qapoqlar. Biz shu yerda hali ko'rib, mana bizningki may qapoqlari, suv qapoqlari, shu saqlagan qapoqlarni ko'rib, xalq shunchalik bir ruhiy nim oldida oziq oldi. Endi shu hozir har bir Uyg'urning uyiga kirsangiz qapoq cho'mishini ko'rasiz. Qanchalik qapoqning cho'mishini endi bezallaganda bizning Uyg'ur ayollar birleri langma aytganda mentang deb qaynatgan. Birleri suvga piyozning shaklini silib qaynatsa, texim chiroyli qo'ldika deb uni piyozning shaklini qaynatib yasagan. G'oybirlar shu o'zimiz ichib atgan çayni, zavarka, çayni silib qaynatgan chaqda u qapoq cho'mishlar boshqacha shundaq rang olganda. Shuning uchun bizda qapoqni nihoyatda bir alamet mushtaq ko'tirib mush kamgacha akaginning sababim bog'i deyman. Hakimjon nimcha aytsangiz, qapoq bilan ham cho'mish o'rinda ishlatib, shu chelakning o'rinda burun ishlatgan bo'lsa, qapoqning ichida bir kuni mana shu Baysiyt bag'anda angladik. Shu yosh qizlar, shu İsmail Tayrov nomidagi o'tira Uyg'ur maktabining yosh qiz bolalari shuni biologiya darsida shuni tadqiqot qilib, shunda xlor vaka, shuningda med vaka, butun bizning medelikninki elementlari vaka. Shuning uchun bizning qapoqda o'pka og'irganlar,
бронхит ағырғала, ютәл ағырғала, әңіскен ашқазын ағырғала, ашу қапақны қайынтып ішкенге, ішчелерікені жығып, сүтілі қайынтып егенге, маны қапақның еш нәрсіне зиян қылмай, біз ұйғырла кебабәчілікті, әм өйді, мана біз мұшкемгеш қолынып, мана мұшу, мана 2-ші мың жылық түге батуды, 3-ші мың жылыққа құдағы мыңға түшкірі бізге мұрас қып кеп батуды. Мана сіз шыны бірінші қетім Алматыда конференция өткізіп, шыны көргәзімі қылып, әшәді қарар қобыл қылып, әрбір вилаятта ашындақ қапақ жұмышыныңки маштақ фестивалдарын өткіздіғанға қарар апты дегенде біз ұйғырла шынчелік қошал қуандық. Шының үшін бізімі мұшы экрандан пайлындым Қадам ТВ студиясы, Мұрас программасы да бүтін мұшы қапақ білән шұғылынып атқан апырын дейміз. Шуланың бешіде тұрып атқан бізніңке Хашимжан Құрбанғыма чоң рахметіміз етмақшымыз. Хашимжан Құрбанныңке қапақларында Қашқайдекі өйлі, Қашқайдекі қызла, аяланың киім кечеклері бүтін әміні шу қапақларды ясап чықып атыды. Мана шуналарның бешіні қошып сіз, шу вилаят бойынша бірінші қеттім қапақ фестивалінің сіз Байсейітті башладыңыз. Байсейіт деген о Сейіт Мұхаммед Қаши, Аламет Исіл біздің Аламет бір Исіл данышмен инсанымыздың ке туылған ері. Байсейіт. Әшәді шындақ чырайлық еза, мұшы тәң өскенліқі ақтереклі, мұш қарсыңыз шынчелік бір тарихының шамылына әкегенде, шу Байсейітті, шу қапақ фестиваліні қандақ чырайлық аштыңыз, қандақ чырайлық бешіні қошып қылдыңыз, мұны біз шынчелік сізге рахметіміз етіміз. Ассаламу алейкум. Бүгін ана Әмгекші Қазақ нахиясы Байсейіт есіді әжайып бір чоң сәнәт қол өнер мәйірімі болып отырды. Мана шу көргәзмеге өзімнің бір аз ішлерімді епкегендім. Шуның бірі Тәклимакан деп атылдыған композициям. Бұл композиция инсталляция ұсылды ясалды. Бұяда менің етмақшы болған ойым, шу Тәклимакан чөлінің тегіге көмілген милләтіміздің мыңлыған жыллық тарихи. Шу тарихны ечіп көсетмекші болдым. Оның асасыға қапақ чөмішке ясалған сатар чеп отаған хапызның рәсімі асас болып отырды. Әм шындақла бұяда жырақтың көрініп тұған караван, әм шындақла құрыған яғач. О құрыған яғашқа бағланған латыла біздің милләт әрқандақ сәпәрлігі шыққанда ірім ретіде шу беріп су ішкен бұлығының төдеке яғашқа дәраққа өзінің латы бағлап кетідіған өздерінің ірімі болған. Әм шындақла бұл композицияның давамыда жырақта көрініп тұрған көк бөрінің сөрті тұрды. Бұл көк бөрі жырақтың біздің тарихның қаншек чоңқыр кәлігіне, біздің көк бөрінің әулады кәлігімізден дәрек беріп тұрғандек. Әм шындақлы бұл әулатының ешқачан дүниядан өшіп кетмей, бұның бұйықығыма тарихта қалыдығалығыдан дәрек бергендек көрініп тұрды. В своих работах хотелось показать полностью всю красоту уйгурского народа. Я думаю, что у меня получилось передать это. Қайне шу фестивалы кішкен тоқталсыңыз? Әлбәтте, сіз растауатсыз мұны қапақ чөміш біз үшін, ұйғырлар үшін бір мұқадәс бір нәрсе. Бұл бір адди өсімлік емес. Себебі әгер біз тарих нәзір ташылсақ, біздің ұйғырлар
қидим заманын татып, қапақ чөміштерін hayatты пайдаланып келген. Сіз дегенде су сақлыған, май сақлыған, башқа нәрселерni үшін işletken, қач қомышлар орында işletken, біздің дәртмен жапакеш халқымызға әр қачан қапақ чөміш енді болған. Мәселен, етізға дихалла су апаған, ұсылық апаған, чай апаған. Біздің güzel, çıraylı kızlarımız, ayallarımız dere boydun қапақ bilen su toşıған. Гепіңіз ağzыңызда дұрыс. Қапақ суны мұздай тұтқан ке, чайны ыстық тұтқан ке. Неме деген? Әлбәттә, бұл қапақ термосының рөлін ойнайды. Мәселен, соғ суын сақлайды, ыстық суын сақлайды. Шының үшін бұны біз мұшы кәмгіче ұйғырла пайдаланып кеватымызды. Шының үшін biz üçün bu қапақ чөміш bir muqaddes нәрсе. Bu қапақ чөміш біздің тарихымыздың садасы, біздің мәдениетіміздің ізі десек ми болды. Бұны біз шының үшін ұйғырлар hürmetleyimiz. Hazır man qarаңlar, hazır yeni qaç qo'mishlar chiqyapti, boshqacha nayt esil zamonaviy qaç qo'mishlar ba. Бірақ ұйғырларның көпісінің ғолысы кірсе қапақ чөмішіні тікіді өсірді. Неме үшін? Қапақ чөміштің арылғысы кәмейді. Немесе саңла, бұның ке бір қандақты әбәкі мән дегенде иллық тәсірі ба бізге. Әбәкідек біздің ке мәдениетіміздің бір символы бұл. Шының үшін бұл біздің ке рәссамларымыз Мұш қапақ чөмішіні, безешіні айлығы сүрген. Әқаттен сіз Хашимжан Құрбанов тоғырлық етіп кеттіңіз. Қазақстан қызмет көрсеткен біздің атақлық рәссамымыз. Мана мұшы қапақ безешінің беші тұрып атқан шу Хашимжан. О Хашимжан өз hayatı da бүгін кәмгіче нәтші мың қапақны безеп еті. Оның әмгекілер бүтін Cahanға tarılıp ketdi. Şundaqla mən bugün yani bir rəssam Feyzi Rahman akam İbrahimov'un əsligim kep durdu. O kişi bütün anlık ömrünü muş tiyatrda rəssam bu işildi şey tiyatrda ötkezdi. Biz əbey siz etip ketken konferensiya körgezimge tayinlanganda o 7-ci ili şundaq bir nərsini eyni qılında Feyzi Rahman akamның oğlu Əzizcan bilen sözləşkinimdə şu aştaq dedi. Oy aka, bizning uyimizdə nayeti cıq qapaq çömüş bay bezelgen. Dep şunaq dedi. Mən şunu uyuq verib köysəm, həqiqətən Feyzi Rahman akam nayeti cıq əmgə qıptike. Bir uyunu faqat qapaq çömüş bilen doldurup da bezep. Bırak o Feyzi Rahman akamның işlerini hiç kim kömgen, hiç yedi kösetmegen. Şununla biz şu 17-ci ili aprel ayda şu Uyghur tiyatrda çok bir şunaq bir ilmi konferensiya ötkazdık. Şu konferensiyanın məqsədi şu bizning Қазақстанда oğuc evatkan şu qapaq çömüşünü bejeş ni algı sürüş. Yani şunu qandaq yolla bilen biz teximi rivajlandırmış degen məqsəd bilen şunaq bir konferensiya ötkazdık. Konferensiya birinci günü körgazma qıldık. İkinci günü ilmi türde yani ya da her qandaq fikir almashtırış dokladlar oqildi. Şeydeki alımlar, ressamlar özara fikir almashtırdı. O nayeti menimce yaxşı ötdi, təsirli ötdi. Şu konferensiyanın yakını boyunca qatnaşqıçılar şunaq fikir berdi. Biz Moşe Qapaq Çömüş Bejeş festivalini her yıl ötkazsak degan fikir berdi. Şu karar boyunca Baysettin kelgen bir top Gulajın Osman Jigitbeşi eşede rəssam bob işləb atqan Məsimcan Ruzaxunov və başqalar turub biz
Moşu birinci festivalini Baysit Meclisi'de ötküse dep öz hödisik aldı. Şunu bilen biz moşu festivalga bir yıl davamında tayarlık kıldık. Yani ben moşu kapak bezgüçlerini moşu Kazakistan'da izledim, okup öğrendim degендek. Birinci bizden körgezmege 15 tek ustalar katnaşkan bolsa, siz özünüz kördünüz Baysiyet'te ya da 30'unu eşip ketdi. Endi en kızık yeri bir de fakat bezavatkan kapak çöymüşünü yalnız ressamla emez. Onun içinde hem işçiler var, hem dihallar var, hem okuğucular var, hem addi mesela tikinçiler mi var onun içinde. Her kandak mütehassiki adamlar moşu iş bilen şugullanmatıdı. Moşu iş bilen ben boğatıdı. Bir yerde ben oylap kaldım. Bu nime için? Bulanın ki məqsəd neme? Pul tepiş mi? Yok, bu hazır kapak çöymüşünü setip pul taptım degen adamını anılmadım. Bırak ulanın köksüde teyindemiş Uygur'un keni buluş gerek. Bulan hemmisini təvirtip atkan, yani moşunu işligin, moşunu davamlaştığın bizning qedimi din kevatkan bizning sanatimiz degen bir mesele hemmisinin kökrükde buluş gerek. Şunun için hemsi işlevatıdım. Alamet şundaq yaxşı ötті festival, халық разы, көріп şundaq. Endi bu festivalның başlanışı Xudayım bursa hem nahiye vilayet boyunca ötküzümüzde vatsızlar. Belki aşağılarda mı, yerketlerde mi, tekimi kızıkış payda olup, yaşlılar hazır. Bosuma aşağıda 19 yaş, 17 yaş, 18 yaş girgen kız, oğulunu kördüm, kızını kördüm. Kapaqtın ravaplan yasıgan. Kapaqtın türlük, muşu lıkındaki her türlük kol hünerleri beni köz tuttu. Endi bu nahayeti bir adamga bir bekri, bir ruhi ozuq berdi ekende. Şunun için sizma şu ködük Alamet Uygur'un içinde bir yenilik, Orusça'da открытие deyimiz, Alamet esil bir yenilikni akeldiniz. Bu hiç kim oylamagan adamla aşağıda körüp, aşını kuluğunu anlap, endi onu etini dumbak desek özünüz mü koyupsiz? Kapak dumbak. Kapak dumbak. Bir kapak Yerket nahiyesinden, bir kapak Baysiyet nahiyesinden, bir kapak Uygur nahiyesinden. Bu kapaklarının çıraylıklığı, bu kapaklarını bezeş, bunu aşındak dumbak kılıp, dumbak her bir urganda, endi bir Allah Teala taraftan adam şunçalık jürek düpüldep sokkandek bir yürekinin avazıdek. İlahim Uygur'un avazı kegendek bir Allah Teala'nın aşı urganda her biri şundak men aşındak tuygu aldım desem eşel otağala şunçelik bir alamet esil tuygu aldı. Sizge ming bir rahmet bütün emimiz namıdın bütün dünya yüzü Uygurları anıldı köyde şu an namıdın sizge nahit çok rahmet deyimiz. Bu bunu endi 20. yıllık kevatıdı, 3. yıllık ketparımız da vatımız. Bu dumbak endi bu birinci tarihte kaldığan alamet bir dumbak olup çıkıptı. Şunu özünüz yasap, özünüz mi yani kaytılsam degem kep turdu. 8 kırlık, 1 sırlık dep. 30-40 yıl burun hoşalılık ansamblini şu Baysiyet'i kurgan kendiniz yaş vaxtıda. Nemi degen aşağıda şunu nağır çelip, dap çelip, şu sen ansamblada katmışsınız. Şunun tesirinden bana şu dumbak çıktı deyim ahırda. Şunu doğruluk kiçkine. Elbette, ben bunu hazır kapak dumbak ötüşten burun bunun pürsentten paydalanıp bunu bizim festivalimiz asası mektepte öttü. Ben şu mektepke üzerinden razımençiliğimden rahmetimni etmekçi bu vat men. Ben şu festival tayarlık kıp deslep
yezdік klubda ötküzeyli dep oyladık. Yani başka kafelerde ötküzeylik mikin dep oylap şu tayarlık kujurgen çağda İller degan şu balımız mektep direktörü şu akmaka moşunu mektepte ötküzse kandak boldu. Bu ballağımı kerek nersi degan fikirni bedi men nayet hoşal boldum. Şu balının meni qollab quvvatligiga shuning uchun men mush fursatni paydalanib shu illarga maktabning kollektiviga mush jutqa shu festival tayyorlik ko'p yordam qildi. Shularga o'z rahmetimni, cho'ng rahmetimni aytmoqchiman. Oynaydı, dürüst dediniz. Mehmet sizge qoşulup, mana muş İsmail Tayırov mektubu o. Uygur aşı İsmail Tayırov mektubda işlep atkan muallimlege, eşedeki medeniyet merkezige, eşede işlep atkan jigit başlarıga, hanım kızları esirge, nimişke dese aşı mektep fikirgende üstelini Uygur'un yil destixini meyil degendek bütün Uygur'un taamları. Nemi degen okşıgan taamlar türlük bosma bizning aş kapakçımızda koygan kaymaklık etken çaylarımız bilen mihmallarını karşı aldı. Bu asan emas. Şunun için şu Kadam TV stüdyosu Miras programı namıdın bütün şu Kazakistan Uygurlar namıdın İsmail Tayırov namıdaki mektupta işlep atkan muallimler aşı yerde işlep atkan jup tazalap atkan endi texniçki deymiz. Şulardan tartıp hemminlarni şu ten salametlik dileymiz. Sizlerge çoğun egilip tazım kılımız. Bu asan emas. Şundaq çıraylıp tutup almak. Millilik. Nemi degen Kazakistan'da bizning Uygur mekteplerinin revanjisi. Bu busuma şu mektepnin modernin başlandı. Hazır dediniz, aş mektepnin direktörü yaş, kelişken, şunçalik akıllı balı ki, şu balının ki özünün çakallığı, özünün şu mektep özünün tutuşu, aşı birdek aşı muallimler bilen yoğancılığı yok. Şunçalik bir kemter, şundak moder boğandaki mektep ma şundak yaxşı ki. Ballarının ki sahneye çıkışı, şehir içişi, kandak kelgenler körüp şundak bekre oldu. Şunun için festival alamet yaxşı ötdü. Bugün endi 70 yıl evlilik biz şehirlik meden merkezi edildin. Bana bunu veriliyor şehir isteydi bana. Bu asa adamlar gitmeyelim şimdi şehir isteydi. Rahmet köpüsüne bunda kısanla her ayda ötküzme her ayda. Heminler rahmet. Üç topakını bağlap bu davatma semirgende heminler olacaktır. Aşkı
festivalda 40'a yakın katnaştı. En çoğu 80 yaşlı değil mi? Şu melde yaşavatkan Jalaldin Rizaydinov, Jalaldin akımız mana 80'den aştı. Umu aşı kapak çömüşni bezeşlen şoğulmadı. En kızığı şu Baysit Melisi de en köp ne kışlaydıgan kapakçılar Baysit'tike. 5'ke yakın şu körgezme katnaştı. Onun keyin biri etip ketgan nerse şu bizning ko'rgazma qatnashgan yalnız Uyg'urlar emas, boshqa qarindosh millatlar ham o'zining hassini qo'shyotdi. Uni endi keyinroq aytay. Qozoq millatlar ham masalan o'zlarining emgaklarini qo'yg'onyotdi kelajakda ishlayotdi. Endi buni qapak çömüşninki bir festivalda bir azir etip gettiniz, yenilik qapak dumbaq deb atadınız. Ben oyladım, ben qandaq bir moşu sanatimizga üzerine ülüşünü qo'shay. Başka resimler ne qışlar, ben başqacharoq bir yenilik ep kelay degan bir o'y tug'ildi. Shuning bilan shu qapaqdan bir dumbaq yasab baqsam degan o'y keldi. Shuni men bir yil mobaynida shuning atrofida ishildim. Har qanday ilmiy tilda aytganda eksperiment yasab ko'rdim. Har xil terilarni, plastikdaymi shunday narsalarni hammasini tatib ko'rdim. Har qanday variantlarni ko'rdim. Oxirida shu sizlar ko'rgan qapak dumbaq kelib to'xtadim. Shuning bilan buni men shu Qozog'istondagi uzluq talantli barabanchik deymiz, dumbaqchilarni chaqirib ham ko'rsatdim bolalarga. Shular hammasi ko'rib, hammasi yaxshi fikrdi bo'ldi. İnkaslar yaxshi bo'ldi. Bu ajoyib bir asar bo'ldi. Buni xalq ko'rish kerak. Sen bunu o'ynab ko'rishing kerak degan fikrim berdi. Shuning bilan men uni ham o'zim mashq qilib, shunga tayyorlandim. Onunla Hezi İskenderov degan yosh kompozitorimiz muzika yozdi. Qashqasanimga şu müzikde özən şu muzikaga men dumbaqda oynab berdim. Onu haminglar ko'rdinglar, haminglar anıldinglar. Meningcha o'sha o'tirgan zal shunday yaxshi chavaqchib, shunday ko'ngillik o'tadi. Meningcha qapak dumbaq hammasiga yaqin bo'lish kerak. Yeni bir bola tug'ilganda qo'shiladi. Albatta, bu endi eng bir muzikalik asbob deb hisoblayman. Men buni boshqa ham bizningki sazandilerimizga, muzikantlarımızga ko'rsatdim. Ular ham shunday fikrda. Bu ajoyib bir asbob tug'ilibdi deb hammasi menga yaxshi fikrlarni aytdi. Shuning uchun Hakimjon, siz shunday kamtar, shunchalik bir inson, shuning uchun sizga yana bir cho'ng Xudoyim rahmat deymiz. Nimishga desa bu yenilik, bu alamet bir yenilik. Şunun için sizge ten salomatchilik, uzak ömür, balalarınızın, farzandlarinizning yaxshiligi bilan hayatınız uzaversin. Xalqqa xizmat qilyapsiz. Xalqqa qilgan ijringizni hech qachon xalq unutmaydi. Shuning uchun sizga yana bir to'lg'an kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim 80 yoshlarыңызda, 90 yoshlarыңызda Xudoyim biz yana uchrashimiz. Ilohim Qozog'istonimizda mana shundaq xo'shaliklar, shundaq yangiliklar anglaganda odam endi shundaq jiq tilaklarni aytishga shunchalik aldiraydi ekan, aytqizi keldi endi. Ilohim rahmat shunchalik xo'shalik qilganingizga. Endi siz hem satirik, mana qancha yil yumorist deymiz. Endi hajviy narsalarni yezib kelayotganingizga qancha yil bo'ldi? Mana
біздің Құдыс Қожамияров намыдеки академик театрымызда қанша жылла болды біздің не атақлық әртістеріміз ойнап кеватыды. Қанчылық яздыңыз, ман драмалар незіватсыз. Яны мұны бір драмаңыз не чықады, яны бір драмаңыз шықшын алдыды ғой деймі? Әлбәттә, әнді бұл драматургия башқа бір маузу, бірақ әммесініңки принципті әмес жолы бір ижат. Әм рәсамчылықта, әм ilmişte, әм еді ижат қылыш керек, ойыныш керекті. Драматургияғыма мен ашу сіз дегендек бұрын бір гейістілігі әжу қысқы хикайланы ез жүдім. Шының өлен бір күні Гүлбахар біздің театрдеки шу қызымыз телефон қылыпты. Акым жаққа сіз мұш миниатюр езіп бақсыңыз, қандақ олады хикайларыңыз шығып атыды гейістілігі деді. Шының өлен мен миниатюр езіп башылдым. Şu minyatürla ben azı sandım bilmeyim köp minyatürla şunda koyuldu. Şu tebessüm programı hem koyuluvatıdı. Şunundaki bizning Muhit Izimov degan rejissörümüz rahmetlik. Şu bir kunde sen bir komediya yazıp baksan qanday oldu ki minyatürlerini yazıp sen tecrübe aldın, bir komediya yazıp bakına degan bir oyunu taşıdı. Şunu olan ben komediya yazdım. Şunu olan Miras Monçaq degan bir komediya yazdım. Şu komediyanı şu Muhit Izimov koydu. O 10 yıl mabayınlığı değil mi? Şu tiyatrda koyulup geldi. Bizden xalq körüp, onun inkasları, fikirleri yaxşı. Şundaki yan bir sırlıq kitap degen yan bir komediyan yazdım. Onunla Aziz İskender rejissörümüz, o inimiz koydu. Onu yaxşı koydu, o komediyanı. Onu şu köp yıl tiyatrda koydu. Onu kömgen Uygur bulmaş gerek dep oylayman. İnkaslama yaxşı, gez jurnallarda yazıldı o toğırsı da bayında. Endi mana yakında yan bir dramam, Dattikam degan drama Uygur tiyatro qabul qilib hozir Yezjan İskenderov şu ishlayotidu. Pat yaqinda mush teatrning aytilishi bilan menimcha o'sha drama mush bizning teatrimizda qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Bu bir yangilik men degan yaxshi. Yaxshi, rahmat. Alamat yangiliklarni mana anglab xalqimizning xo'shal bo'ldi. Hurmatli ko'rarmanlar, mana bugun Qadam TV studiyasida Miras programmasida bizningki 8 qirliq, bir sirliq bizningki Uyg'urning o'g'li Hakimjon Guliyev o'zi yana desam arziydigan Dünya Art Galereyasining prezidenti, yana Pen klubining ijroiya mudiri, undan keyin yozuvchi ham dramaturg desam xatolashmayman. Bizningki faxrimiz, millatimiz faxri Hakimjon Guliyev. Sizga cho'ng rahmat. Tan salomatchilik, ilohim bolalaringizning, farzandlaringizning hammamizning taliga uzoq umr tilaymiz. Alloh taolodan nasib qilsin sizga. Hamma yaxshiliklar sizga baxir bo'lsin. Rahmat. Qadam TV'ga chaqirib suhbat o'tkazganingizga ko'p rahmat.